Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Benja TV, uyu mwaka bari kubakiza amakuru y'imyidagaduro atandukanye, ibiganiro byinshi bitandukanye binyura kuri YouTube yacu bitandukanye. Uno munsi tugiye kubagiza ikiganiro ni muntu ki kuri uyu munsi. Uri kwibaza ngo twabazaniye nde muri iki kiganiro? Twaganiriye nande? Murabizi ko tuganira ibyamamare, abanyapolitiki, abashoramari, abantu bo mu ngeri zose zitandukanye. Ariko uyu munsi twabazaniye umunyemana, umufashion, umudenzi, amwita Salim. Mugiye kubana nanjye mu kiganiro The Benjamin aka Young Mill. Kora subscribe kuri Benja TV 7. Kiganiro ni muntu ki. Salim twaganira tubwira byinshi mutari muze mujya kumenya muri iki kiganiro cyacu ni muntu ki. Salim twaganiriye atubwira igihe yavukiye. Yatubwiye yuko yavutse tariki 31 June. Nifuje yuko twavuga umwaka yavutsemo, ariko yavutse 31 June. Salim umwana w'umuhungu. Salim twakomeje turaganira, akomeza kutubwira byinshi. Yatubwiye yuko mu bana bavukana ari abana batatu, akaba ari umwana wa kabiri mu bana y'iwabo. Salim akaba ari imfura mu bahungu. Salim iyo mukomeje mukaganira akubwira yuko yatangiye amashuri ye y'incuke azwi nka nursery mu 2014. Yatangiriye ku kigo bita Shute, aho niho yatangira amashuri abanza. Salim iyo mukomeje mukaganira kamubaza aho yize primary, akubwira yuko yize kuri Aperwa, aho ngaho ariho yize amashuri abanza ya primary. Salim yarakomeje ariga, nyuma yo gutsinda yoherezwa kwiga muri segonderi senior 1, senior 2, senior 3. Ariko senior 1 akaba yarayize kuri BTK High School. Senior 2 na senior 3 akaba yarize kuri Excella. Ango niyo yakomereje akoze cya leta aratsinda, bamwohereza kwiga kuri Nyarugunga kwa Dodo, aho yakurikiranye ibyo bita computer system. Ubu ngubu akaba ari byo arimo ariga. Salim iyo mukomeje mukaganira ukamubaza indyo akunda kurya, akubwira yuko akunda kurya ipirawu cyangwa special, ifiriti n'umureti. Izo ngizo akaba izo ndyo akunda kurya. Salim iyo mukomeje mukaganira ukamubaza ngiyo yambaye neza, ngo nijye aba yambaye ibintu binini by'abaji, bigatera abantu kumwibazaho. Icyo gihe nibwo aba yambaye neza, kandi akunda ibara ry'ubururu n'iry'umukara. Niyo myenda akunda kwambara, niyo mabara akunda muri make. Salim yatubwiye yuko ikintu cyamubabaje mu buzima bwiwe kinasekeje. Akubwira yuko ari igihe yicaye ku idarapo ari kwiga, ari kwitegura examen, agasinzirira aho ngaho ku idarapo. Abanyeshuri bakajya bamutambukaho bagiye refe, we yasinzire, ashiduka yasinzire ku idarapo. Abanyeshuri bakajya bamukwenena bamuseka bitewe n'ukuntu umunyeshuri yasinzira hagati mu mbuga y'ikigo ku idarapo agasinzira. Salim iyo mukomeje mukaganira akubwira yuko umukino akunda cyane akunda umukino wa volleyball, umukino w'amaboko. Niyo mukino akunda gukurikirana mu buzima bwe bwa buri munsi. Salim iyo mukomeje mukaganira akubwira ko afite impano zitandukanye. Akubwira yuko afite impano yo kumudaringa, ari umumodo. Utazi abamodo ni abantu baba bamurika imideri, bakanagira n'ingendo zihariye baba bagendamo berekana iyo mideri, kugira ngo bibe byabasha kuba byakurura abantu bakurikiye ibyo bari kumurika, kugira ngo babayesho batarambirwa, bigatanga appearance ku byo bari kumurika. Salim iyo mukomeje mukaganira akubwira yuko afite n'impano yo kubyina, akunda no kubyina. Kandi Salim iyo mukomeje mukaganira akubwira yuko umuhanzi akunda ari Chris Brown, kandi ari no mubera icyitegererezo mu kubyina. Salim akubwira yuko role model wiwe umwespira mu buzima bwa buri munsi, areberaho ibyo akora, aba yumva yazatera ikirenge muke. Akubwira yuko ari Jordan Barrett.
Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni muntu kinanga tugisoreje ni kumwe nanjye The Benjamin aka Young Mill muri gucya kuri Benja TV 7. Ikiganiro cyacu nakagaruka ciao Astra Vista. Dukomeze tubane mu bindi biganiro binyura kuri YouTube yacu The Benja TV 7. Gukora subscribe tujye dukomeza tubane mu buzima bwa buri munsi, amakuru muyabona kugira ciao.